Hi daar, John. Het jy gehoor? Die Pretoria Centurion groep hou weer volgende jaar NSD. Yay! How you doing? Ja, hulle nooi alle vriende om saam te kom kuier. Oh, hi Kim. We are just talking about the NSD event of next year. All friends are invited. Hi, Christelle. Yes, I am super excited. We will have a super fun time again. I know. It's going to be fabulous. Ek is lus vir 'n lekker kuier. Ek dink ons moet gaan koffie drink. Ja, yes, dit was 'n lang dag. Ek val sommer net hier op die bank neer en slaap 'n bietjie. What do you guys think about a day playing with paper crafts and just having fun? Oh, yes. No, I definitely am in for this event. Think I should start planning what projects I should work on. Ladies, I know we're gonna have a blast. I think we should pack our goodie bags full of awesome journaling supplies and create fabulous books of art. I just love the vintage feeling and smell of books. Journal making is also my favorite thing to do. Playing with inks, scrapbooking paper, creating pockets and interactive pages is just too much fun. Yes, scrapbook layouts are also fun. Keeping beautiful records of your memories is just awesome. Jy moet ook nie vergeet van die ander journaling stuff nie. Daar is Bybeljoernaalkuns en kunsjoernale, om nie eers te praat van ons gunsteling weggooi goedboeke nie. Ek dink ek gaan sommer nou begin met 'n paar projekte sodat ek baie stuff het om klaar te maak teen die 7de Februarie 2026. Ek het nogal gedink ons moet almal wat ons ken vra om saam te kom kuier. Dit is altyd lekker om idees uit te ruil en nuwe maats te maak. Dit is die perfekte geleentheid om foto's saam te neem en pret te hê. Ja, ek hou van jou idee. Dan het ons weer baie foto's om boeke en scrapbooking blaaie van te maak. Ek het nog 'n idee. Ons kan speletjies ook speel om af te wissel en dan hoef ons nie die hele tyd te fokus en kop te hou nie. Goeie idee. Ek is nou honger. Ek dink ons moet iets skrap te eet. You always think of your tummy, but now that you mention it, it might be a good idea. So ons gaan 'n bietjie rondloop later. Kom julle saam? Maar ek het nou 'n afspraak met meneer sekretêr. Sien julle volgende week. Ag dan nou. Julle moet enjoy. Love you. Bye.